afidie we so na me na ase se woni me beto na montuo ewo Nkuranhyɛ dwumadie ho me am di dwumadie ho a me di ho chia me edi am yeso ene Apostle Dr. Nita Kutegu na me yiri se ho ye ma me nika ensere wo soro nhira enwu abrabɔ so onyuma so ufie so ene ufikomu ne ufibam twede mpo na nkora won nsam onye utata ewo yedie mu ene dia me de bra wo no enema bi wo ha wo beyo ya dan kwa mabubu kompo akase manu me ho wonu se abrabɔ a yebo nyina ya brabɔ nsusanso nyina agina ha and if you are able to master your thoughts you can master your ways so to me hye ni awodwene ho so a wetimi ahye wabrabɔ so na ya na edimi hye ho so abrabɔ akotokra ne afrosane munchimunka ni emu wobre eni empo fifisenti ya na no mebu ha yere fise ebeyo ana no mebu ha ebeyo a ebinu ye ho se ayo ya na nsem wo a yebeka ana nsem wo ayenka ni enu se yenu ye ho se ye ka ye ana yanyo minim se what is asem we da ana waka bi da if only I knew I would have done that if only I knew I would have done this se kami hu ya na minim kwa se be ya kami to na monwe or if only I knew I wouldn't have done that minim se what is asem bi da akwese obi asebe wantimi anhye akono so na sebe woni obi ba akonyi nsan na ya chiwo ne atwu dwawere sebe mikotwa me kakra pa mi hu yanka abraboy ya na bebre ebu kompo he echi a yemfie so se mfie aduasa num aduanan aduonum aduasiane kona nim no kiane ka obebu kompo ahwewachi ehunu se subembu a oda na edi ka onyanka wanda na edi won se adebu a wo jam won manka wanya mu kasebo a eni se ka kanso kan e na kasebo so se ka ka wantimi anka ne mremu saa na nyina edi nuhu na eba na ene no mbekere no mebi wo wa betimi edi ayewa adwene ya wo ma emparo na wo nuhu wo ho the kind you see we all regret some of the things we did or most of the things we didn't do. Very often you regret some of the things you said, the things you didn't say, but they are gone, they are in the past. You cannot correct it. You can only learn from it and move on. But today I'm here to awaken your conscience, to become aware of some of the things you don't have to do so that you regret later. They can letting others tell you what you're worth. And man da, abraba obo say, ubetimi aka cho said ya wo so mbofa. Bebre ene ma kwan e mo bi ka kire say wo de won sam fata. Wo de we say, wo de ho nya fe, wo de eteta dodo, wo de we bibini, wo de say na ebu abem. Saa de no ya saa na dan kwa ma wunyini kodum pempenso bi a. Betwa kwa ka say ade mi nka mantie no watie da. Enti emma wo bi nkire nipa woyo. Wankasa semu na yi nipa woye. Number 2, being too busy impressing others and forgetting about your priorities. Ne dusu mi enu say, wo de abraba obo nyina de aba nyina wo ye na obi abo say, me ye na age me so, matara me hye, me nema me yo, na me ye ma obi ani age me ho. Na wankasa wo re afi nyoma esum boma wo so obeye. Wo ye sa de na dan kwa mabugu ponko ayo achi say, minyanka manye. Number 3, letting uncertainty or doubt stop you. Uncertainty, say me nya sure say me yo na me nyo. Doubt, say me nyini say me yo so ba na ye. E ma sade ni nsu kwan. Abrabom bebre na waka nchi na gu a ne ma say ka wo ye no anye. E san say won nya sure. Anempo obu ho abomfia. Emu abomfia da abrabom. Number 4, focusing on failures and the past instead of present opportunities. Bebre obu kompo he wachi a na no me koya de we mi dinkuguo na no me koya we mi information e ba na no obi koya ye na no obi kofa na no obi yese na wo so abu abam enye bida e ba ne so be ya kosuye. Number 5, holding on too tight to how things are supposed to be. Bebre wo so anopa anka nyoma kosi anka mepe anka ene ekosi anka mepe anko se nti wo de ye ma menye mu ansa wo kire bi e be koyie ene de owiana bododo
ene de nsuo ntododo ene de matera me hye nya fedodo nti we de me say monte e be sere me ko ni say it should have been this sa suban no de bubra ya na ababo ka echi enye bida ena number 6 playing the victim for too long ye ka victim a obi aya obone na wontimi nya mu na de de yo wo na atwemfo no wadwen pro so na de bubra me de na na eja ebomio abrabo ni me ni yie nti ha na meda montiatia me so no kopa maja pade mra sa suban no so no dan kwa baba no hu se ofa sa suban no. Number 7, waiting, over analyzing things and never taking action. Obo wa asamba na se o continue ma o twen ni ensusu twen ni emu kompo ehwe de be kono twen ni anya ne esefata twen ni ensusu hu nye sei eno ansa twen ye mobo hu twen ene ntimi nyo na je se wo de fifi mu a wo de fifi mu na ade achi na ade asa na boso me na afia bedu na untimi ntwa na muntuo se so ba no so dan kwa ma obi no ho toso watwe being too busy to appreciate your life. Being too busy to appreciate your life. Baby, wa abrabo ayeboy. Hey, yako eja and apema sorry. Hey. They say de bia na ni abrabo mu. Okwa mfa bi ma. Wo bre na frisa na no wira fi na abrabo ye de man so wo mbo no. Sa asima no so no enye. Toso enkro not spending quality time with the right people. Sa won pemre anyone here ben won ninkita ho enye bibi ma won no woni nso wo sa suba no so no dan kwa baba no ho de to so du ba ko edu not expressing your love openly and fully sa won na wodo adi enche won here ben wo no kuremu no so benya to so du ba ko sa wontimi nya asemu na wontimi nya bone emfa nche sa ni o ma du ba ko we ena me no be bobo hu ahwe ni aya a wo yo na obegya yo se ba dan kwa ma wo mu kompo hwe achi enu ho aha ena me no be sie ne dey magidi se watie mi yi asopam me da che hene ase se on na ye me producer ne dey na ma da osmosis so ase on na ye sound na ma ko MC ma da omo ase ma ba floor na ma da floor fo ase ma da lighting ena cameraman so ase wo a wotie mi no wo na enhira nkan wonti ena me dia me di dwumadie we woni onyame entina edi am je so nita kotego koso ana hebo je madwumadie enwie de edoso na ka kire bye bye.